Sus, naging mas ti pangal daw no kastoy di kadi oray no late iti lunch mo no kasali tokar apo. Kaslam na makikita iti sumarsaro nung aldaw nga adan to ti agsao ko na. Dagitay hampingan ng aldaw. Dapat iti maudi nga puni karo ba ket sapay lo kumapot na maibos iti handa iti Pascal itatang aldaw. Dagitay kuapo dagitay nininong keninang. Okay agi sabit kayo na po kun na dati tan. Okay. Ket pagyaman ng mita po dagitay band tatata dagitay one man band katumok tukari iti kasarana iti 4 decade duo kun na tanto. Dagitay duwa nga bulbula tao. Well, that's soon. Avo asidigen nga mapasamag dito. Mawaya-wayaan tayon. Tati ko na ti DOH ket main-ino ting ag-flatten the curve. So that's it. And maragsakan na. Naglalo dagiti kakawayan. Lift iti likorbanan as per resolution. Ano tagyan? Ordinance number 4 na natatay. So mabalinan to uminom iti arak niti uneg ti pagtaengan laeng. Bawal ti public places. Iso nga ti aramay ti tatata ag wholesale tatata. Sata ilako ti jera mo. Bawal jayan tayo. Okay, idol kablaawan man ni Mama Manong ko, ni Mama Melba, of course, ni Manong ko Giovanni, kaya ni ading ko nga Ana, nga Ana Maring ag birthday into bigat nga madamati tong itda kun apo. Apo kalaban nyo data mudra versio dito kukupitan yung tumula Anyway, good afternoon kinininong atong and the rest of the family. Sino pa yati nga nakakabi dito wara aduk nakitaglaw-law. Of course, when it comes to tong it apasiksi kayo latang where are the other ladies? Okay nga Rod. May saping greetings. Ito ay coming from Kapsat Ron Sipagan of Boston, Massachusetts. Berkan. Kuna na greetings na imbag nga malang Kapsat. Happy Sunday. I hope all is well. Pagkabla uman kini Kapsat Alex Aurelio from East Meadow, New York, former FM Baguio radio entertainer and programmer announcer. Madama iti recovery na process na tata from COVID-19. Sabi ko mata, agtutuloy iti panaglaing nan kayong kasama kadagiti pada na nga naka-recover. Okay, ita, ayan tayo. Okay, request man tayo, kas makita kung na nagkabsatro. Dati na dyan, ako na naku na nata. Nga, puro taga Villa Carmen. Kano ni Junicio Kumilang Manzano Jr. watching here from San Miguel. Ramon Isabela. Pagito yagijay gagayem tayo nga kabarangay nyo. Isuda Justin Pasion, Ariel Pasion, Jordan Kabugason, Julius Cato, Gabriel Pastor, Clarence Kabatbat, Edward Pastor, Genesis Layugan, Siren Kabatbat, Kylie Kalamkam, Richard Kalamkam, ni Chadong, Reynald Manuel, ni Dudot, Ijay Kuya Iwe, Gerald Biernes, ken Ate Miles, Janel Biernes Jasmine Biernes, ni John Mark Garan. Taga Villa Carmen amin nga talaga. Okay, ulitin ti pangablao ni ating Eunice Mansaya de Jesus, iti Canada. Kuya, pabati naman kay Nanay Alejandrina Larina Flores. Happy 55th birthday. Thank you. Once again, happy 65th birthday. Manang Larina. And as requested by Kabsat Ron, and of course, may samat nga request po ni ading ko dito in text na, Kuya, kaya't kuman nga isagot iti kantangan na pauluan kas makitam kinimanang ko nga Gina nga agmas masetas nga kang kanayon kunana. Thank you so much for the love manang ko Gina ket sapay kumata igatangan nakto ti organ ko nga sarili kunana ni Annabel Sariales ang arod the song kas makitam. Kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa ti kay papanan ti pudno nga aya kas makita
kas makita nakapinpintas kalata kas makita ag mauyong apay laken ka kas makita ni patay lat magsina di kay papanan ti puno nga ayat kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dwa-dwa taliawen da ken mas daaw ti balay gita dwa dumteng dum amay librot istoryata tapno maamwanda ti puno nga ayat taliawan data Okay, good afternoon Kuya June and Balong JM pahicablaawan nyo man. Nikasin ko, Daniela Agaloos, iti 50th birthday sa J. Dubai. Kablaaw from Bologna, Italy. More power, FDD. Salamat po from ating Sonia Castillo, Santiago. Dumteng-tung amay librot istoryata tapno maamwandan ti puno nga ayat taliawan data tapno maamwanda ti puno nga ayat taliawan data Kuya, pa-shout out sa misis ko na nagde-devotion ngayon kay Rachel Fontanilla from Jason Fontanilla. And ag-trending lang ko nagdato'y post ni ating Richie Andam. Ano? Basta ka na. Good PM Idol. Request mo po tayo ating ka. Inakisagot to yung birthday itatanga anak ko Rupino Manuel. Kasama ka tagitaya apok nag-text ni Irene Manuel iti Rizaluna Cordon. Okay, may sapay ko na Idol Kiera Lagat po ng Benito Silven. Isabela, request po ng Rorod. Rorod. Megdali nga ang Greet ko nga po, Three Kings, Ron, Makmak, and Jaja nga nagtatalbeng. Di dapay la maturog nga mga DJ ko na ikat injection ng ti antihistamine. Kita mo. Okay, may sapay. Babati nga po lahat, lalo na po sa mga taga-Turayong. Request na mangkangkaan. Ate, pakibati man nilimbag. Ate, pakibati man nilimbag nga daw. Kanya, Andrea ken Joseph. And, sigapay. Mga idol, dyan Ilocano man ti buwan, ti kantaan nyo. Ngayon nakikablaw kan lakay ko Alfred Getiza, ken dyan anak ko Albert de la Peña. Getiza, ken nagitoy apok nga naggagawa po nga kaskada kayo. Ken amin nga taga Barangay Resurrection, Umingan, Pangasinan. Yes. Toy numuti biyang Edith de la Peña Getiza. Salamat. Na-divide nga talaga ti Lubo nga nagbubuya ti Facebook Live ito. Ken... Okay, good afternoon to Ninang Avelina Flores Bartolome. Happy birthday kini manang mo, ading mo, Larina. To be safe, buhat-buhatin bagag. Manang ading. Okay, Father Michael Dexter Linga, MS of La Salette, France.
Good afternoon, Kenkan. Pasyado na po watching from Riyadh, KSA. Kung na naman, di mo maawatan tinakan na sa bali mo. Surat na ni Mark Jason Barcelona watching from Camp Aguinaldo, Quezon City. Good afternoon. Together with Galapon, ni Apo Neil Galapon. Dagitaman nga sunata Apo ko na. Apo ni SB member Gayam Dayta. And Aida Pasok Ninton, request man the Jai. If the borrow never comes. And the Gina Labawan, the second, pagkablao man ni Leia May. And the rest, apo na katado, apo, di may amuno kasi ng mga basa. And of course, si Jason Togade watching from Camp Krami, Quezon City. Ngem taga Ramonac, malaan kagabsa Tapabil, Ramon Isabela. Kuna ni Daryl sa Klamitao, ang salda. At yun na ko na, para request Jebulan. Hindi ko an, naimbanggal daw yung idol request ko maya, si Rock Tipandiling from Sili, Aurora, Isabela. Ay, okay. Idol, pa-request man po ng kanta ni Crystal Conception. Idol, nakikinig po kami dito sa Barangay Del Corpus, Kabataan Isabela. Idol, lalo na po yung dalawa kong uncle, si Uncle Rudy Corpus at Uncle Rudy Paulino. At pagkita naman po ng advance happy birthday si Ate Len Milar bukas po at si Winner sa Martes. Thank you po. So, anak ko na. Makapabalisi dito background nyo, pag-atang man nga team sabi damam-dama. Ikatangan na ganito ibayaw. Ayan, tayo disang. Okay, kung nanabot ni ating Jonalyn Agsalda Bautista of Barangay Sili. Kuya, pabati nga po, Tangbino Agsalda ken inang binyang kadagiti naganak ng awan sartay nga mga tad iti ayat ken kuana. So iti sumarong ipatukar tayo. Okay, damdama kaya man. So iti oras karo bakat 1:15 iti malam. Okay, we're back. Karo bakit, Apo? Nagado iti tumutawag dito text line and aming mansaran. At ito'y text line na pati. Text iti basbasain malaheng. So, damdaman pa siya po iti panagsungbat iti call. Hindi ka mo niyang oras. But anyway, magandang tanghali po. Binabati ko nga po palang asawa ko at anak ko na si Michael Grace. Pa-request nga po ng Uncle Berting. Kung na dito text line tayo ni 398. Kahit kung na naman ni 621. Idol na yung nga tayo amin. Agkakabsat, kablaawa man. Dagito'y madamang agar-arami tibalay. Ni Darwin Pilatong. Dito'y dalig kalinga isunton don Lito Bito. Liga Dagul. And Jo Marie. Kung na medyo magulwanak sa DJ nga greetings. May sapay ko na Kuya Kablao man, anak ko, at apo, ket isuda Levelin, Samuel, Harlin, Lijane, Roven, ken Angel. To'y numotibiyang Marlon Pimentel. Ito yung po live, ito FDD. Christy de la Cruz, Celestino, hello. Naimbagal daw yung mga sir watching from Kuala Lumpur, Malaysia. And together with Josephine Garcia Bakay. Pa-shoutout po ang declaration from San Fermin. And then Grace Bruno Kawad, hello. Naimbagal daw, watching from Singapore. Pag-shoutout mo, dagitay anak ko, dita Kalinga Ken, kakabagyan. And aduto pa yung agbubuya po. Ni Larry Gumangan, pa-shoutout po. Man Idol, I'm watching from Abu Dhabi. Agbiag Isabilino, Abu Dhabi chapter. So, umpay ni John Mark nga bumasa mo ti pangablao di bangir. So, this time, Apo, ipangag ko mo once again, Apo, atay first single ni Miss Crystal Concepcion, iti grand winner to iti Search for Ilocano Idol 2020. Ito Apo 98.5 IFM. Kaya iti Apo, iti umuna nga single na kitsapelo kung matasuportaran tayo Apo. Di ano ganda't mundo ag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo
sakit na naidiyan daw pimanaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawin met tinaglabas ni ruwam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin nanuwak nagparparik nga kumabiyag ko ang subli ka nimdi naklata kinit kita intong nagsarap na kung silaban ka ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka sakto pa iba nga to ken ipababa kastanto pa nang iparig na ang nabiyagak nga awan ka. Intong nagsarap nga kung silaban ka ipasulik toto'y mata ako mitaken ka sakto pa iba nga to ken ipababa kastanto pa nang iparig na ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawikan na amiris mo't nagdudutang I am sorry damage has been done digbet impagarup sa maituran balay giket masarakan kalpasan na syakit panawang intun nagsarap ta kung silaban ka ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka sakto ba iba nga to ken ipababa kastanto pa nang iparig na ang nabiyagak nga awan ka yem kinagpaisuanan na mail-iliwak lataken ka bareng no kabaylak to nga aramiden nga intang nagsarap ka kung silaban ka ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka sakto ba iba nga to ken ipababa kastanto pa nang iparig na ang mabiyagak nga awan ka. Okay, ano mga Diyos ko, abo. makapasum ka talaga sa kanta. Sa bali nga talaga mo, iti teamek na ni ating Crystal. Crystal, deserve ng tanatekban nga grand champion. And of course, that single abo is written by yours truly, arranged by yours truly, recorded by yours truly, and special photography session Bye. ni Joseph Agtarap of Kabatuan Isabela Apom. Thank you so much for sponsoring the photo session
Kaya barbaring mausaran to pwede kita do mga picture na for her upcoming singles. So, antabayan na nyo po, iti panakikasang kasat ni Aling Crystal, iti larangan ng musika nga kunata. Okay, France ninyo, Bensal Tiburcio, Pakablaaman, dito'y Surkok, Nagilian Isabela, Surkok. Surkok. Nang runa ti Antonio family manong Idol John Agyaman Surkok. Nempag nga walang karo baka blaw mat dito Quezon City. Agwiboy kami dito ken Antim nga Aileen Lola SP. Ken siyak ni Auntie Sally para request jay Ilocano ti inawan ibinali wala aji inawan patag. Pa-shoutout mga idol. I'm watching from Abu Dhabi. Agbiag Isabelino. Nalpasan gaya matatayan. And France, nalpasan. Apit ulit-ulit. Okay, apo, dagitay pangablao dito Facebook Live. Pim mga ato na ko makita na po. I'm sorry. Dapat dito, go, idol, good PM. Pagritman tayo, birthday nga, kaanakak ni Blessed Angel Dalit. Ako, today, 8th birthday. May kabulong panagkasangan na, giyaman mga idol from First Dalit, iti Santo Domingo, Quirino, Isabela. Good kuman. Iti Annette's Bridal Family ni Kuya Mumar Pasis, kinatin Annette Pasis nga may-ari ng catering kan kasama at diyanak dangan ni AA kansi kami nga nabipintas nagsiseksi kinagagaga nga stylist kan designer iti Annette's Bridal ni Beth, ni Shane and yours truly Reynan. Mailo kami nag-decorate iti kasaran kan na dedebut pakanta nga po yung tumeng. It's me, Reynan Labuton. Ayan, naka-anunso nyo pa lang decorate kada kiti natayanan o pa yung magtitikas kasaran. Uret nga may parit iti natayan. Go ahead. Okay? And as requested, ayan, himabol ni Kabsat Domingo Gonzalez. Good afternoon kaya dito Ramon Isabela together with the rest of the family. Kat may sapeng orin nga sonata po. Kasakbayan nga pumatalas sa taymanan. The song ana. Aji inawang patag? Inawan patag. Adik manamo ti title na dahi dyan. Inawan patag. Sika magayang tinang sigaw at ti marikrig na ti ayatek ibagam tulatan nga di nagpampanunutan na piyak lang kunat kaadwan ngano'y patpateg muket palubos sa latan baybayam latan na pumakadan baybayam nga umadayo kanyang isungad daw at ko kiniyapuan na marswa ako maket din to na agsagaba ako maket din to na agmay-maysa ngano kumalang ikot ang isuna inawan at pateg ko gapuken ka naawanan ba nagnagday to'y ayat nga sipod pa di naiwan akon nga sipod pa di ket iurprupir ko inawan at pateg ko ket sikat gapo atuyan timaw diya sunata nga inamangegan atuyan timaw diya serpat pagreraywan na
Aduyan ti mauding nga aldaw, tiara ko ken nagek. Aduyen, natuyen, kung nagkaadwan, nga luipat pateg mo ken palubusam latan. Baybayam latan na pumakadan, baybayam nga umadayukan niya. Wow, wow, ikutami suna, ilawan at pateg ko gapugen ka. Naawanan ba nagnang daytoy ayat, nga sipot pa di naiwan akon, nga sipot pa di kat iruprupir ko. Ilawan at pateg ko ket sikat gapo, sikat gapo. Aduyan ti maudiyas unata, nga inka manyagan. Aduyan ti maudiyas serpat pagrayray awang. Aduyan ti mauding aldaw, tiara ko ken nagek. Aduyen, aduyen, ay wanang isuna. Okay, Karuba, 1:31 ti malam.